Marlai gol krut ke Langsning pat ke Shelong Lajong ke jingiat kai ke Bukadu juga group stage jong ke Duran Kop menta ke Samoy paling bahkan ikan nam yakat ke Shelong Lajong ke Layuk Rung ke quarter final jong ke Duran Kop menta ke Samoy baladang ipai akan ke jingiat kai ke Shelong Lajong ke lalap nilai kai bah tak ke bah tengah ke kelas step ke lalap berlam kembali ke jingiat kai tak argol lanot Henry buan peteng pat agak kelamit kalang sening le kunting pen pai kini ki argol pat kumta kum kene ke mensimya le hakamit ke benru pulai kalang sening kalala priya kaj yakini ki argol Henry hakamit ke prapu ar ke Shelong Lajong kalala benlam kumat be ke jingle kai telai gol la ar Henry Shelong wa ertat ke jingle kai kata kamit pakandai pau plus way kalang sening kalala priya kaj be kene ke jingle kai panyasam mar shipon paling bahkan ikan nam yakat ke Shelong Lajong kelabat hakli kami yakin pon tak baka yo new pon hakilai teli ki jinglet kai kat baka langsing par kawan hakadan baar tak baka yo san pon hakilai teli ki jinglet kai paling bahkan ikan nam yakat ke Shelong Lajong kalayo rung jaka quarter final jongka ne keduran kop menta usnam pada quarter final ke Shelong Lajong kaban yakun persya ya ke North East United kata HJN Stadium Hakapor New Shiteng Janmit